Kakong Ampareen lingdo MLA ke East Shillong ke Baderu ke Menteri Sorkar, mentah ke step sengi thok ding ke henyau tarik naitung arhaja arpaulai, kalalet bani kenduk ya ki hek pulit jong ke Laitumkhrah Police Station, halor ke jingsak thang ki kali hakati ke thanat. Kakong Ampareen lingdo habakren syaklat pathai khubor, kalai thuk bakati ke jingja syak thang kali kalami na ke jingïaklumar, hapadeng ki arkan hun hakatain Laitumkhrah ki balai shongshit khawiang. Kalai thuk ru ba mentah ki pulit kidang penlong ke jingtokit bat register case halor ke ni ke jingja. Kadang don ke jing jurip na kalian dong ipulit wanwat ya kata kadau jong kata ke jing thang ya ke kali ke police station Laitumkhrah house kami ke jingja kalong ke susi cimun kung bang layo mga ke jing pulitin na ipulit kalong pa aladon ke jingya mai abdeng album na ako way ni kidong syakman. But nang to pade kata kajing yamay, talawan ko siya di siya po police station ang ba iwan bakin file di FIR. Baka doon kata ka jing siya pam bakim siya manyan na kata kalunti ya kita ikanol. Tinray kani pade kala sujano ha kata karupong ha ka ba arti may light ni south ni to vehicles kila pandi two-wheelers four-wheelers kung siya hindi ba siya hindi ba kanya kaslong Laitumkhrah kaya kaslong kapatid real kapatid ay bagi hindi ba siya ito tingalawan di ang NDC siya ka police station ban ong yakipulit baki di ban shim dia kadunsi kakum ikendon jongkaan amla ban siya yanu banpat yang haan akti kam tamlele ha ka permit por yung baladon kajingin laba kaningim day ban siya lanuru pat idang ya persyang banta banwa kikeses hapan pai namar ba amla mansya ya kani kan lawlessness bahkan yailong kumi hakani ka constituency bijumi ni shimkya ya kata kum MDC MLA pat ni la presi ki pulit bakin shim ya kadumpi jongkaan pat panpe pakut kani ka jingja num jasho hakipor jadi ngim don kam pan kelab communal yakum kani ka jingja ay ki pulit ay ki parties borok bansya banwan ban file gitu ke FIR ko mukikwa but ka law agency ka badai ka police department kan sa jurip but kan sa wadi kata kamday siya pang kajing siya show A versus B versus UE namar UE uang ni siya show mangi UB uang ni klam show mangi kata kamday ki issue ni nai penkelaya ka kajing yamay bajing pamisuko jat country kamdan ru kum ka MLA bagtipril nga ngoong kaladay baka day permit patlaya kren apdeng kajing bam biang kakli akajing shisha man ki police station man baja kumne day manne si medical test lut yakat ki badan hantu pachisin bapila long involve akanung kajing show le kajing pengken yang kanung kaan kita ki balik kita ki kamru kimdei ban ong ngamleg yang medical test mar usually kadai ban kata kajing yang di bam but kalau konsumsi na ko bukti na si slow bam dei ban yang kim jing mut kha kada ki kon samma ni ki kwa ban yang si surok si den ti so ni bukti ni do ko lok yang di coffee ngangam kwa bandai kata ka MLA ka ban penduk mensi ni ki bakin don caka bandai kaya habang nisya pa di pigo pinyali ako ni show no kumi ti sanu kan kan boy ka slong dongan abang lalong ngam kata